Još jedna radna nedelja je prošla. Uobičajena gužva u jednoj od vojničkih kasarni u Kragujevcu je utihnula. Neki od vojnika odlaze svojim kućama, a neki... Halo, jas, šta radite? Evo, došli malo da vas zovem, šta radite, kako ste? Šta ima novo kući? Pa ništa bre, imamo sva slobodno, malo do 4 i tako. Došli da vam se javi. No dobro sam bre, dobro, sve je u redu. I ovo je jedan od načina da se, bar oni koji ostaju u svojim jedinicama, jave svojim roditeljima, devojkama, drugarima. Ostatak slobodnog vremena, posle naporne obuke, pripadnici Vojske Jugoslavije u Kragujevačkoj kasarni Grošnica provode na različite načine, gledajući televiziju, prelistavajući razne novine i časopise ili uz interesantnu partiju šaha. A ima i zaljubljenika u likovnu umetnost. Ipak, pored sportskih aktivnosti, najomiljeniji su izlasci u grad. Pavlović Vladimir. Ja. Velibor Vojinović. Ja. Može, počeo igrati. To je prilika za međusobno bolje upoznavanje, ali nije na odmet ni po koji vojnički pogled upućen devojkama, pa ni otvoren poziv za druženje uz piće. Eto, tako se provode pripadnici Vojske Jugoslavije na odsluženju vojnog roka u Kragujevcu. Među vojnim profesionalcima i analitičarima u svetu specijalne jedinice svih oružanih snaga imaju poseban status. Popularni specijalci predstavljaju elitu, ono najbolje što jedna vojska i zemlja imaju u svom potencijalu. Njihov cilj nije samo pobjeda nad neprijateljem, već i nad ograničenjima sopstvenog tela i duha. Specijalci su ljudi koji i nemoguće čine mogućim. Njima pripadaju zadaci koje niko drugi ne može da izvrši. Osposobljenost za dejstvo u takvim najtežim situacijama demonstrirali su pripadnici jedinica Beogradskog korpusa Vojske Srbije i Crne Gore na pokaznoj vežbi koja je održana u kasarni Grošnica u Kragujevcu i na strelištu Sugubine nadomak tog grada. Brojnim gostima, predstavnicima Generalštaba i Beogradskog korpusa koje je predvodio zamenik načelnika Generalštaba viceadmiral Milivoje Pavlović sa saradnicima, svoje znanje i sposobnosti pokazali su pripadnici 24. bataljona za specijalna dejstva, 5. bataljona vojne policije i izviđačkih četa 20. motorizovane brigade i 453. oklopne brigade. Čast da otvore vežbu pripala je vojnicima martovskih generacije 24. bataljona za specijalna dejstva u Kragujevcu, koji su prikazali veštinu borenja, preciznost udaraca, snagu i razornost lomljenja tvrdih materijala, kao i rukovanje hladnim oružjem. Gađa zvezdom. Primjena mina iznenađenja je važan segment u obuci za delovanje diverzanata u operativnoj dubini neprijatelja. Odmora kreće na pripremu za izvršenje zadatka. Upravo smo vidjeli aktiviranje mine iznenađenja na potelj, specijalni elektronski upaljač sa aktiviranjem na svetlost. Prikaz prepada na neprijateljski objekat počeo je desantom diverzantske grupe iz helikoptera koja je u izvršenju zadatka morala da savlada brojne prepreke. Odeljenje sada demonstrira savlađivanje prostora do objekta izvršenja diverzantskog prepada, savlađivanjem staze diverzantskih prepreka. Metara, takozvana veračica, koju upravo savlađuje vojnik rukama prilikom penjanja, a spuštanje pomoću konopca. Dolazi mostu.
i prelazi ga slobodnim hodom. U prsa i postavlja minu iznenađenja na most sa... Po savlađivanju prostora i likvidaciji stražara, podgrupa za prepad zauzela je objekat i zarobila neprijatelja. Međutim, vod za intervenciju dobio je uzbunu, stupio u borbu sa diverzantima i krenuo u oslobađanje talaca. Izvršit će zasedno dejstvo i eliminaciju diverzanta, a oslobađanje teroriste. Oslobađanje talaca, izvinjavam se. Sanitetska ekipa. Diverzantska grupa je izvršila svoj zadatak, ali uz najvišu cenu svojih života. Pripadnici specijalnih jedinica Beogradskog korpusa svoje znanje demonstrirali su i na strelištu Sugubine nadomak Kragujevca, gde su izveli bojevo gađanje iz raznih vrsta naoružanja. Borbenog vozila, puškarnica vozila, u sektoru 1. I 2 metre broj 5 na 40 metara. Dok, kao što sam najavio, u pokretu se vrši gađanje iz pištolja Cezar 99. Na kraju ove vežbe u Kragujevcu brojnim gostima prikazano je i delovanje protiv požaraca Vojske Srbije i Crne Gore u sadejstvu sa vatrogascima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u slučaju požara na vojnim objektima u kasarni Grošnica. Pretpostavljena komanda kroz razne sadržaje ovog prikaza stekla je uvid u osposobljenost jedinice Beogradskog korpusa za dejstvo u najsloženijim situacijama. Impresionira zalaganje koje ste uložili danas u realizaciji svih ovih aktivnosti. I normalno u takvim situacijama i u tom naporu i želji da ispadne sve kako treba, dogodi se i neki promašaj, dogodi se i neki manji kiks, međutim to ne može da promeni sliku ukupnu, vrlo dobru, pa i odličnu u pojedinim momentima koju ste vi danas ovde pokazali. Nastojat ćemo da i ovako teškim materijalnim uslovima pokušamo da vam stvorimo što bolje uslove ne samo za rad, ne samo za izvršavanje obuke, zadataka obuke, nego i što bolje uslove za život. U ime komande Beogradskog korpusa svim učesnicima odajem priznanje i čestitam na profesionalnom radu i odgovornosti, postignutim rezultatima, visoke taktičke, vatrene i tehničke osposobljenosti, na vrhunskoj fizičkoj pripremljenosti, ispoljenom jedinstvu, sastava i motivisanosti pojedinaca i kolektiva. Prikazane sadržaje provere osposobljenosti jedinica za specijalna dejstva i njihovu ukupnu stručnu, specijalističku, taktičku i vatrenu osposobljenost ocenjujem ocenom vrlo dobar. Do ovakvih rezultata dolazi se kroz napornu taktičku, vatrenu i stručnu obuku vojnika u raznim uslovima i na raznim terenima. Deo obuke pripadnici 24. bataljona za specijalna dejstva Beogradskog korpusa, nosioci prikazane vežbe, izvode u kasarni Grošnica u Kragujevcu, gde je za nepunih godinu dana od formiranja jedinice izgrađen višenamenski poligon sa diverzantskom stazom i stazom pešadijskih prepreka, strelištem za gađanje samostrelom i nožem, vežbalištem za rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima, poligonom za obuku iz topografije i obuku u preživljavanju. U izgradnju ovih vežbališta uloženo je oko 2.600.000 dinara, a vrednost izgrađenih objekata je oko 10 miliona dinara. Time su stvoreni optimalni uslovi za obuku, koji će u budućem periodu biti još poboljšavani. Kasarna Grošnica, garnizon Kragujevac. Za elitni 24. bataljon za specijalna dejstva Beogradskog korpusa Vojske Jugoslavije nema predaha. Pred njegovim pripadnicima je još jedan složen zadatak u napornoj obuci. Na redu je taktičko uvežbavanje, ubacivanje izviđačko-diverzantskih grupa u pozadinu neprijatelja. Svi do jednog staseti momci Delije, koji plene svojim izgledom i sposobnostima, raspoređeni u 5 grupa izvešće desant na prostoru Šumadije. Vojnike junske generacije čeka prvo iskakanje iz helikoptera koji neće dodirnuti zemlju.
Laicima možda deluje jednostavno, ali nije tako. Da bi se došlo do tog skoka, potrebno je mnogo vežbe. Pomalo sam uzbuđen, zato što je prvi put, ali nema straha. Kakva je bila obuka za ovaj skok? Pa bila je veoma naporna, ali to je ono što sam želeo i veoma sam počastvovan time što se nalazim u ovakvoj jedinici. Tačne koordinate moramo da skinemo. Zadaci desanta su izuzetno opasni jer se izvode u pozadini neprijatelja. Detaljno planiranje u takvim situacijama je preduslov uspeha. Olivere, ti ćeš biti čelni izviđač s leve strane. Ti ideš s desne strane. Razumem. Lagano pokrivate se, čekate jezgro da vas obezbedi, pa onda krenete 100 metara, pa stanete. Dok priđemo mi, pa onda idemo korak po korak, 100 po 100. Jasno? Helikopter je stigao, vreme je za polazak na zadatak. Pripadnici 24. bataljona za specijalna dejstva nestali su tiho i munjevito u šumama Šumadije, pa naša ekipa nije uspjela sve da ih prati. Ipak, čuli smo, zadatak je ispunjen. Ovu fazu obuke vojnici junske generacije završili su uspešno i spremni su da krenu u ostale specijalne jedinice Vojske Jugoslavije, gde će nastaviti obučavanje za najsloženije situacije. Puštanje jednog desantnog helikoptera u kome se nalazi diverzantska grupa. Stari vodnik Antonijević Nenad, koga upravo vidimo da se pomaja, se spušta, njih uže, primjenom PAU metode, glavom naniže, sa ciljem da bi ispitao zemljište ispod sebe, jer se ovo desantiranje vrši u načelu noću. Ovo su pripadnici 24. bataljona za specijalna dejstva Beogradskog korpusa. U kasarni Grošnica u Kragujevcu, uprkos otežanim vremenskim uslovima, demonstrirali su visok stepen izgrađenosti borbene obuke, pre svega u veoma složenim i nepredvidivim situacijama. Spretnost, hrabrost, odvažnost i želja za dokazivanjem samo su neke od osobina koje su vojnici 24. bataljona za specijalna dejstva pokazali na završnoj obuci. Odlika jedinice u ovakvim i sličnim situacijama svakako je i upotreba službenih pasa. Primećujete da svi teško puštaju. Takva borbena obuka ima i određene specifičnosti u pogledu visokih zahteva maskirnih disciplina i upotrebi najraznovrsnije opreme i oružja do vrhunskih psihofizičkih kvaliteta, na primjer skidanje jabuke sa oštrice noža ili odbrana od palice i pištolja. Evo kako to radi desetar Sremčević. Borbu sa više protivnika demonstrira desetar Sremčević Mirjana. Jedna od specijalnosti pripadnika 24. bataljona Beogradskog korpusa je i primjena mina iznenađenja u različitim situacijama. Upaljačna potez. Tu vrlo efikasna i sad ćemo ih posmatrati na početku. Levo od nas, jer deluju brzo, požar se širi. Takođe, za kratko vreme napravit će improvizovano zapaljivo sredstvo sa malo benzina i toaletnog sapuna ili piljevine i voska. Sve to dovoljno govori o osnovnoj funkciji jedinice, bezbednost i zaštita ljudstva, objekata i sredstava. Na kraju, načelnik obaveštajne službe Generalštaba Vojske Jugoslavije, general major Radoslav Škorić, sa komandantima jedinica Beogradskog korpusa obišao je kasarnu Grošnica i upoznao se sa uslovima u kojima žive i rade vojnici. A na svečanoj smotri, po završenoj borbenoj obuci, stigla je i ocena: odličan.